پشتی چونات بابو دو ساتتم خویای دنگ گل دنگ کردستانیه جنابیندان چهان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هیجا ایرو سی سبات 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لا آمده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپوی چالاکی مشادریش آل فرانسای دروژا 13 ده دوام کر مشاکو 21 چلی لباجار لورین تم فرانسای دست بکر بچوش و پشکریه که مزن دوام دکه دروژا 13 ده چالاکر لپیشیا گار دراسی لهف جویان چالکوانان سلاف جبر خودان روجاوا و چالکین هپگه ین لگا بار رشاندن و پیامین خویم پیشگیری دان پیشتا خفتن چالک به مشکی دوام کرد و داخواز آزادی ریبراپو لکولانین درانسی هاته کرن مجل پیشیا شهرداری درانسی بدا خویانی دوام کرد دوام چالکی ده بانگا تبلیبون ایاج بو مش و میتینگا کو و 15 سبات لستراسبورگ هاته کرن Rejim, faşist, Türkiye. Rejim, Rafadana kasede. Rejim, Rafadana kasede. هو فهم کریه کو اگر سرک نازاد به ام نازادن و فهم کریه کو اگر آزادیا ام پاراستنا گریلای خو کلگا گریلای خو شرمان خو نسکنن ام ابتنه ببینه وجبرویشی اب خودی در فتن آواز سرکاتی و شروان ما تیزن ما پارزبان ما براستیجی ام پیروز ببینین برخودانا گل آل تشنه به شو روش بردوام دیگه گل با کروشاته سوریش بو پاراسنا بنداوا تشنه دست به نوبت کرن نوبت آل بنداوی دروژا 26 ده بردوام دیگه گل کو به بنداوا تشنه به نوبت دنه سرسی بهی دبن بولو باران بالاقوی شهر و توپاران ده در دور پاقش کرن دی ساعت ایواری ده جیب پیخستنا آگر برخودانا خواه بردوام دیکن گل حتا درنگی آشویل بر آگر گووند گراندن و دروشن برس کرن جوشا گل به شو جی بردوام کرن رویبری خوسریا دموکراتیک اهرما با کروشات سوریه درباره جیوینا لشامه هات بول دارخستان داخویانی اکتا رویبری خوسر اهرما با کروشات سوریه بداخویانی که بالکشان سر بریارن درباره پیش روژ سوریه ده دنگرتن داخویانی ده هات گوتن کو بریارن بی بشداری هیزن سیاسی شورشگری و گل تین داین نروانه داخویانی ده واحد گوتن پشتی هلوشینا رژیم عباسی لسوریه گشدانم بلز او بس رودان دوی دمده گل سوریه جبو آماده کرنا دستورا بنگین و هلبجارتنان لبندا لدارخصنا کنگره گن اجتماعی بون لی شامی بشتاریا فرماندار کومن سوریه لی hazır civîneke berfirat darxistin û gelek biryar hatin dayîn. Em rêveberiya xwe ser teqes dikin ku diviya bû biryar di kongreyeke niştimanî de bi beşdariya tevahîya pêkatiyan bihate lidarxistin. Rêveberiya xwe ser rexnerê civînê girt ku keseyê tên li lîsteya terorê de û destên wan di xwîna gelê Sûriyê de ne beşdarî civînê bûne. Kesê bi navê Ahmed İhsan Faysal el
Hayes ye terörist katili sekreteri agiştiya Partiya Suriye Peşeruje Hevrin Xelefe kesiye binave Muhammed El Casım binave Ebu Emşe jî di civînê de hazır bûn. Têzanîn ku çete Ebu Emşe bi taybetî li Efrînê gelek suç li dijî gelê Sûriyê kiriye. Em te qes dikin ku ev civîn nerewaye û hêviyên PKK'yên Sûriyê îfade nake. Rêveberiya Xweser diyar kir ku ev biryarên ku ji dervê Kongreya Niştimaniya Sûriyê têne girtin kêm dimîne. Di daxuyanê de diyar kirin ku li Sûriyê li darxistina kongreyeke diyalogê bê dûrxistina alî an PKK'yan ew girîng dibînin û ev bank hete kirin. Em bank li desthilata Şamê dikin ku şaştiya heyî fêm bike û bi beşdariya hemû aliyê siyasî Kongreya Niştimanî kom bike. Divê herkes de amedekirina Kongrê û nivîsandina destûra nû ya welayît de yê cih bigire. Divê desthilata Şamê rê nede xîtaba nefretê û hewlên têkbirina jiyana hevbêj a dinaberagê li Sûriyê de divê zimanê manîpülasyonê yê li dijî neteweyekê an taîfeyekê ji holê were rakirin. Şehîdviyan soran di 19 salvegera şehadeta xwe de li Silêmanî û Helebê hatin bîranîn. Fermandarê Yêja Sarêfiyan soran di 19 salvegera şehadeta xwe de li ser gora xwe ya Silêmanî hate bîranîn. Malbat û hevriyên wê jî di nav de gelek kes ji bo bîranina şehîd bere xwe dan goristanê. Merasim bi deqeyek rêzgirtinê dest pêkir û paşê fin hate pêkirin pêxistin û guldanî sergora şehîdviyan cav. Li ser goristanê daxuyaniyek hat dayîn. Di daxuyanê de kompleya pazê sibatê hat şermezar kirin. Di dewamê de hat destşan kirin ku em ê li dijî îxanetê li ser xeta şehîdviyan bimeşin û ev hate gotin. Em dîrok azadiya jîne û gelan bixwîna şehîdan dinivîsînin. Em li ser xeta şehîdan bin. Bîranîneke ji bo şehîdviyan soran li Helebê hebû. Merasima bîranînê ji aliyê rêxistina Kongreya Star a taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ve hat darxistin. Li endam û rêveberiyên saziyan gelek welatî beşdarî merasimê bûn. Di merasimê de pêşî sînevizyona ku jiyan û têkoşîna şehîdviyan nîşan dide hate temaşe kirin. Piştî sînevizyonê bîranîn bi axaftinan jinan dewam kirin. Rewşa siyasî û çalakiyên pazeyê sibatê li Sarburûkenê bi civînekê hate nirxandin. Meclisa gela bajarê Sarburûkenê duh li ser rewşa dawiya siyasî û çalakiya pazeyê sibatê civîna gel li darxiz. Di civînê de rojnamavan û nivîskar Reşat Sorgul jî axivî. Sorgul daxaftina xwe de balkişan ser van xalan. Ev qonak bi qasî ku zêrîne ew çendî ji qonaqeke hewldan û kedeke mezin li ser piyayên vê pêvajiyê ferz dike. Dewleta Tirkiye qirker û înkarker rêber Apo di pazeyê sibatê 1999 de dîlgirtin. Di roja derketina Şêx Saîd de 29 Hezîranê biryara dardekirine ji bo rêber Apo da. Tişta ku dewleta Tirk dike ji dijminatî û dagirkeriyê wê de tir înkar û qirkirine. Komplo jî bi têcîtê dewam dike û komploger naxwazin rêber Apo baweyeke azad biaxive. Reşat Sorgul derbarê rewşa li Rojavayê Kurdistanê jî got destê Rojava ji her demê xurtire û neteweya demokratîk li Bakuruşatê Sûriyê heyî girtiye. Pişre endamê Meclisa gela Sarburûkenê jî Remziye Eke û xebat axivîn û xwestin di van rojên dîrokî de herkes bi erka xwe rabe û tevlîbûneke xurt beşdarî çalakiya pazeyê sibatê ya Sarburûkenê bibe. Piştî pirs û bersivan civîn bi duruşmeyan dawî bû. Li Toyîlonê li dijî dagirkerî û komployê meşeke heybet hat darxistin tevgera ciwanên şoreşger pêçeşe û pêşgiriya Meclisa Gelê Kurd a dirav ûnê û beşdariya bi hezaran Kurd û dostên wan meşeke bi heybet li darxist. Meş li vîn deng kolê destpêkir û tîmî berskirina duruşmeyan kolanên bajar hejandin. Êseyê di meşê de gotin kes nikarî rojametarî bike û peyamê ku vê jiyanekê bûyî rêber Apo qebûl nekin dan. Endamê têçeşê Ferhat Malazgirt di çalakê de axiviyê got divê em ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Apo û çareseriya pirsgirêka Kurd tevkoşin. Di 26 salvegera komploya navneteweyî de divê em nehêlin dagirker bikêjin armanca xwe. Divê em bi ters, tempo û rêbazên rêber Apo tola xwe ji komploya pazeyê sibatê hîlînin. Weke ciwanên Kurd em komploya navnetewî şermezar dikin û ji bo mîsûgerkirina azadiya fîzîkî ya rêber Apo em ê timî liqadan. Soya
est blessé de 10 tonnes. Ces attaques qui visent à terroriser la population afin de briser sa résistance constituent de violences graves du droit international et du Belə qodan cəmən üçün servis və peşkəş gələn ana xatırı vətən başı.